Shubor nakaslem jong udongsan hima. Rengkat kari borok kawai ka Office u Assistant Registrar of Cooperative Society West Jinja Hill District. Hak je trelang bat ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited. Hak singi ba ar kalar ke ya ka jing dap ndripu pra jong ka All India Cooperative Week. Halor ka phang Prosperity through Cooperation. Bat kamat ka ba hakmat jong kane ka jing rakhe kalong Ease of Doing Business for Cooperative. Ya kane ka jing lang la penya da uba JM Password JCO ARCS Jowai. Hahol jong kalayon club Mission Compound Jowai. Hakajinya dan lang kakongsan kakong Didi Sengai Additional Deputy Commissioner West Jinja Hill District. Kitikot jong ki Cooperative Society nakisnong baper ke district. Ini All India Cooperative Week na organize membuat kue dari India ni kenang bang create kita awareness bang generate awareness shoot kalau kita cooperative movement kebelawan rak sisa jadi terang kebelawan rak kita transformation ada jadi menjadi berbuat malam but nada ni pede ke national level ni berbuat di cooperative sebagai kebelak few ha Nakakuha siya pagkuha kung kita amu kung malaki na inahaga different yung ARCS na yung wiki long friend. Kini cooperatives kibala spearhead kibala yang lamang team yang cooperative movement haga re-engagement di berapa tambah mindai lupa bantuan di cooperative societies kibadan kami haye hasil juni haga state juni haga district juni kibama kiru wala dagla daw kibadat tambang haibentang kilashin na kabentang but daga jingkre joki kilala bangwara kajingkre daga imang salang kilala bang kilala berpikir dia kayo buat jadi member joki but daga jingkir jo kayo buat jadi member kila contribute buat daga economic growth jong dari berkowe kumbai wilayah sungai wilayah sungai jingkran dulu daga jual kuzimu cooperative sloan daga jingya yang daga buka cooperative society mo lah kare rak shisha bani ini daga ngaya daga way coach kuwi for ba tulen di betul kini cooperative societies kita ngaya chwa manlong ka bursa daga kuwi fa di haka di kasi na kanyang jongahi mo pa mo ai di blade pam ya fi cooperative societies members di badan ini what kibom dan ini memang dari program ini sini aku berarti beli baru aku congratulate you jadi fresh job jadi ya kata jing jadi jing jadi ya jing seluruh jadi ya courage jadi ban take up ban set up di cooperative societies fikam dapat kat dalam buat kata-kata kamsaka beri nak perkat kuno banyak dalam kerja kita Hoi, jadi nyerap juga dengan yang kiyok, dengan yang sesuatu tidak sesuai kiyok, dengan yang kita, dengan bagi loans. Tambah, dia katakan courage, mereka katakan jingkut joki, jingkut joki, bukti dia, ya train nak cooperative societies. Kalau sisa, ke sultanat, ke IMC empat di bandang sen isu cooperative societies ke berpihak lah kita kalau bentar kemudian orang yang primary secondary mereka tertiary sector